مسئله سپاندنا سزاین امریکا لسر سوریه اجی سال 1907 و نهایه پاشی و قناها گرانتر هودید سال 2011 دگل دست بکرنا شورشا سوریه پشتی و سال 2005 و پاشی و سال 2019 لیش ودی شبکه زیرین بو هلگرتنا بشک سزاین امریکا لسر سوریه پاشی کو آیار اف ساله کتی اروپای بریار دای کو هندك سزاين خو لسر سوريا رابقريد بجام دينيتن حتى كوشاف دريا لفو تفجر تعامل دسالتان وكبكتن دقال خلقو همولاتي اولو نتوين جدا لوي ولاتي بشترا بريارا راكرنا يك جاركي يا سزايان بدن راكرنا وان سزاين امريكا چند درفت دتا حكومة الشرع حتى كو جيرخانيا ولاتي خو جهميرو يكي و آواكتن براستيجي راكرنا وان سزايان پيواندي بمرجن امريكا بو آساي كرنا پيواندين شام و تل أفيفه هيا أفا چه درفتك جبو پیش هاتان و أمنيتا لسوريا جي دكتور محمود عباس سياسة مدار جي تكساس أمريكا دي برسم ميواني ما هيا دكتور محمود تو قالك بخيرات يا كردستان بيشار خوش حالم جنابه هوا دي قال منا راكرنا بشكي سزاين أمريكا لسردس هلاتان وكا يا سوريا چه درفتك دت أحمد الشرع حتى كولاتي خو آواكيتن أمنيتي وقارينيت سلاو ریزش تراج بینه دلارا بتایپ وقتی که مالی میزنی چه درفت یعنی چه قزنجی سوریا و جه بکی ابنا بت همه کس زمانه و دریا بکیج کمپانی نف دولتی را کمپانی اروپی را گوری آیکاری که یعنی آواکرنا کنو د سوری دبی یعنی بکی یا گلک یعنی دری هانا دری یه بنوگای و بین دری کمپانیای و بین بازرگانی و باشتر به اکونومی که هندرو و با آیکاری پیکرین اب دواره اکونومی ده دواره بنگها چاوا جیان اوت کا اکونومی کا سوریا و سراس به وکا گو تپی اماجه کر اب دور پیش کرنها سر سوری جسالا نوت حفتا بح و قلق جارا هر سال که زیادت کر حتی که دما گو دی سازیا قیصر پیکر یعنی سوریا خصبو و ایران که ده طبعا عدنا سیاستا رژیما بری بود ایرو امریکا وی کاری هاد که طبعا آرمان جویجی آرمان جگل کی فراهنا غیری گو لازم سوریا بکویس ولات بی ولاتا کی گوجیانا ملته ویته ده خوش ببی بنگها گو لازم رژیما گونها هاتیا ببی رژیما کا گوکار بی تکلیا یا یک امین باسرائیل را بکی یا دوا بدولت دورا خورا بکی و بتایبت اروپا و امریکا را بکی دواره کی دموکراتی ده دواره کی آشتی ده لی چه آرمانج او چه داخوازی امریکا فی هم بری ویده هنا یعنی نبس همه امریکا او آخفتن دایا و بریار دایا به گو داخوازی جی برین کرن طبعا وکا گو امزانین داخوازی یک امین تکیلیه وینا باسرائیل دورکت بینه کرن او لهیا اسرائیل ببه پاراستن دا عادیه دی دا یک خالی دی طبعا یکود هندروی نافچه سوری بخود هنا یک شرری داعش بکرن شرری تروریستی بکرن یا یعنی خال ندی هنا تکلیه وینا یعنی گروپ هنا گروپ رادیکال گالک ریج و آبی کرتن وکا برین ها رومارکو رو بیاب کرد ولو سرن ها نا خفتن لی افدا آرمانجا که امریکیه باور ناکن بهلاندن یا گرینگ ترجوینا گو سوریه که دیموکرات بیا باکرن اب ترامپ سر بنا خوشک سکنی سوریه که گوش همه سوریه عربی بتایبت ملت کرد ملت علوی درزی امنات مام سوریه وریده یعنی جهه خو بگرن و پیش کش بین باشه برانبری راکرنا سزاین دکتور برانبری راکرنا بشک سزاین امریکی احمد الشرع چه بدست ترامپ دایا بتایبتی در حق آسای کرنا پیوندین شام و تل افیفه سوري ما قرأت دنگ نهاتمه دبجن برانبري راكرنا بشك سزاين أمريكي لسر سوريا أحمد الشرع چه سوزك بترامب دايا تايبتي در حق أصاي كرنو ريكفتنا شام و تلافي في از رونتر بيجم در حق جولان براستی احمد الشرع ندوی واری دیا گو چی کار به سوزا بده یا نده یعنی و سر به فرد کردن اتشتها ایرو نبس حکومت سوری دوی مجاره هاده گره که ام بزن بن حتی ابدور پیش کردن گو سر سوری هاتی هلاندن دولت او که سعودی و که ترکیه و که قطر ابنا خوشکل سر سکن لیبیه وانا البيت الامریکا رولك قال لك جريند ليزي حتى جو اب امي يعني ترامب بابريارد يعني نجبوني يعني دبلوماسيه حكومه سوريا يعني حكومه جولانيا
اف مثلا جولان اسرائيل خوشك بدرستي بزلالي دي بيجي حمد دولته انه جولان هرما گوکتیا د سیمه د ویلبور بمینه از جدرنا کبم هاگر چه پیمان نه دولتی بین کرن گو يعني حتى نتنياهو بشكل كيترك قد چه گفتگوی دنا برا ما اسرائيل سوريا دبيكرن يعني بروبليما جولاني يعني يا هرما جولان ويت ندوى گفتگوی ادبي جولانی خوی چی کار به بده یعنی کار ایرو تهیز د سیوی دینی نه بیج بلاز یا قبول میانه دواره کی دیپلماسی د سیاسی جبونی ملت عربی ملت سوری به تایبت و بریاره کی بده بیج مثلا اسرائیل و کارتم بیج دجمنه و عرضه ما قرتيه و غره كمل الحكومه يعني دنا يعني يكيتيانا دولتي غره كامبرياري بالصين اسرائيل خبكشن ابنا دواره کی دیپلماسی سیاسی ده باشه بس گفتگوی نا دولتی دا وقتی گو پیمان بین دانین بریار خوشک زلاله اسرائیل به گفتگوی سروینا که جه گو گرتیا دوید خی اولهیا اسرائیل دا اولهیا اسرائیل یا سرکیا انو اب هرم گرکا دی اول لشکرتی تنبی لشکری امیس اسرائیل و اولهیا سربکه حتی انها تبريار سوري درنكتيا دجوينا غيري دواركي دبلوماسي سياسي دبي اخرتنا كي لأزبهورت كم دقفتقويا دا اباها وسوريا قبول بكين والا ويدي سدور بيش كرني بري بقرن يعني ميزانا اسرائيل عفوا سوريا مقرا ابي اخرتنا زي شكي بكم از بهور دکم جبه دور بیش کرنا کو هاتی اهلاندنا مکه اندرکتا ایرانی را انو صبح وقتی گوتی گفتگوی امر بکه امکار و دور پیش کرنه و که گم سر توی دهلیم سر تجهیلین بری ها سوری حوالی تبو دور پیش کرن سر هبو میزین ديمقراطیت کتیه دا هم دور پیش کرنا دهلین اب بلکی ببی نامشترا یا خالات دوا اف يعني حبونا دي حکومت سوری بینا او روی ارهابی گو خوشک دی خویاکن به می سر لینن دمک گو انو جمع امریکا و اسرائیل و اوروبیا دا او حکومت هي او يعني ترصيصي هيا انه وقتي گو صبا نلقر كيفا وابي او دور بيش كرن او ميزاندن للحكومات سوريا هيا وحتى قال لك جارنا انا اندركت قلتنا هبون ونبونا حكومات سوريا يرو دستي امريكا واسرائيل واوروبا يعني او حكوماتها كانجي يعني مرجع امريكي شي خلاص من صوبه كاري بوخاريني وابناش كي هرت مشكل برشعبها ليه دخوازن يرو سوريا بكوي غاوا كنودا بكوي اخرتنا كنودا يعني بكوي و اشتيكا بود رجلاتنا يك جوا بارچه اشتي رجلاتنا ويندا باشا دكتور محمود درفتك جبو دست بيك كانو درفتك جبو دست بيك كانو لسردم احمد الشرع بو سوريا دهتا بيش سوريا كبيت هرور سوريا كنبيتا قف لسر ولاتين جيران ورشحلاتا نافين سوريا كنبيتا كوريدورا در باسكرنا مادين هجبر سوريا كمافين تمام بيكاتا اولان بباريزيت اگر عمل هندروی سوریا میزون حکومت سوریا آبا کرنای از ندوی بهاری ده حکومت که بنده هاوینا گروپ تروریست رادیکال مسلمان ایرو حکومت سوری مشینه ولو او آخفتن يعني گفتگوی گوته کرن دوار دموکراتیت و آخفتن احمد شرع وزیری وینای درفا و خوشبونی دشتغلی و تکلیانا دولتی او روکی ددن خیا کرن روکی کاری يعني يه بيشتي خورد بشيري يعني هر كش تزاني إيرو لشكري سوري قوتي آواكرن بنجه هاوينا هيئة تحرير الشام أو هيئة تحرير الشام عم تزانين جروبا كراديكالي يعني المتطرف إسلامية يعني قال لكي سوريا ويخنا وارا كده وكا بعربي بيجنا عصر الظلمات يعني 1400 صالي سوري بقرنا باش تميزين سوريا كشهرستاني دخوازن بك سوريا قال لكي راديكالي مسلمان وأصبح هناك مناطق سوريا بقبول دواري سياستي دنا دولتي دا بلكي بيشقرتيا بكرنج آلية السعودية إيران عفوا تركيا وقطر انه بكبي وارق ناف دولتي دا وبازرقاني خوش بيري بكرن ايكونوميكا بيش بكبي بلكي دواركي ديمقراطية ناف دولتي دا بآخري ليه بنقها وينا تتميزيني حتى ده تشتكي كلكي غريب بو تلفزيون سوري ده بحث كردو امي كارن قالوا سوريا كاري بملكيات
يعني او قضاء نملكيته قصدها خلافته او خلافته وداعش دست بيت او ميجوكا داعش يقول جم داعش برانيا و جروب داعش جو يعني قصدي او دمر عندنا اباء ويران كرن برانيا وبعضن كتنا هندرويد نصر او ايرو موجوده هنا يعني او جروب ها تجاره ميجوكا وانا نايش اشتند صالك ردوا هذا يعني او بنجه وبميني او يعني تشجع خلافته وباندورا خو قلكي لهندروي سوري بكي وكا ميجوكا كولتوري هندروي سوري دا وباندورا خو بيش روجه دا تكيه خوينا دولتي دبكي حتى تشقاسي حكومات الشرعيه و ايرو سر كاري با جروبها اللي جروب يعني ليبرال بخي ازمه بهوريه دا تتميزين باندورا اسلام راديكال هندروي سوري دا روج بروج خويات كي وروج بروج فيديو سرمي سوشيال ميديا درد كمان ددنا خويا كل سوريا بكود ده شيء يعني اباها ملطي سوري وملطي وقا كرد ملطي درزي وعلوي يجو شهرستاني نبات شها قبول ناكن از بهورت يعني ضد آليا ومولمزيني أزاي كورتي قد هندروي سوري دبيت سربي بنجها هيئة سوريا دويرانية دتشي ليدنا دولتي دا وأريكاريا وكا دولتي دي بو بديمقراطية هاري دواري دبلوماسي ده بلكي سوريا باشا دكتور محمود بالكيشة مثلا نتويان وباراستنوان أجانس رويترز بيجيتن أو كومكوجيا علويان يا لبرآفين سوريا هاتي أنجام دان بفرمانا فرماندار وزارة برگیریان نوکا یا سوريا هاتي أنجام دان أفا كارساتا كي البيخونا إنيتن بو درزان بو كردان بو بيكاتا وقولو نتوين دي سوريا نوكا دا آيا هلويست جواكا ناف دولتي در حق في هر بيدنگي بيتن مثلا أو رابورتا أحمد الشرع بحث كاتن قوتي هيفك حاضر كان دمای بوسه هیوا درش کریه بوچی اف بدنگیه بوچی اف شرطنه لپشت و چه هیه اف دده خویا کرن انه او جروب راديكال يه متطرف او جروب يه ميجوكا داعش لسردستي حكومتها بشرعي وقتی گو کتبی اما جکر ان دهیده که دگرک اف يعني پروبلمها در خصمان سر میدیا و دابان اف کسی ها جزاء خو خاربان تدمیزینی وکا گوتبی اما جکر حتی وی که دی که تا آخرتن هاتی کرن دمک گو او گروپا وی کاری ها رابو او یگو سردستی يعني ساحه یا لشکریه یا قوتا حکومت سوریه سر اتی آبا کرن بالتالي حكومتنا دولتي وتشسازيه ما في مروبه وبينا قبول نكن بس ايروج برغو لوبي كي تركي قال لك خرطها يكي سعودي وقطري لندري امريكا دا كارد كي جبوني روكي نو يي حكومتها جولان يردخن نوير توريستي ارهابي سرهلين بكن الروي انه ديمقراطيته ليه تجاره كس جبيرناك انه حكومتها يعني احمد الشرع بخوا جولاني وهيئة النصرة لجام أمريكا حتى بريا دمكي دو ليستا إرهابي دبون 10 مليون دولار سريح بيت الشرعانة أف إيرو برجواندية أمريكي أوروبية تفازيك وشعبي خوش بيت شي بكرن لأزبهور ناكم بيش بير كرن وأف مسألة باندورا أخوة مطرسية جم ملطي كرد وجم درزية وجم علوية بتمدميني يعني تمزيني اللوزنج قوتين قبلي جبا كسي يعني جي بيشكش ده هي تحشيشات جالكس باسياسات كام دكتور محمود عباس سياسة مداري كرد جي تكساس أمريكا تو هرهبي